पाउचेन पम ओइबमर ओइब पाउ खराब दे तौजरे सेरकन सिंदना मणिपुर की उम्बदरा तरक सुब इंडिपेंडेंस डे पांगथोखरे अथौबसिंग की निमित्त हराव नुंगाइबगी थौरम पांगथोखबिगनु सोमोरेंद्रो Coalition for Indigenous Rights Campaign सेरकन सिंदुना मणिपुर न ब्रिटिश की मकुतकी निंग तंबा फंकिबा उम्बदरा तरक सुब कुमोन थौरम ngase इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलेबा काइबीगी मनासिंग द पांगथोखरे इंडिया की ओइना अगस्त 13 15 फाउबा हर घर तिरंगा की कैंपेन सही असिदगी हौदोक्तुना लेबाग सिनबा थोंगना फिरहाल सिंगतुना हराव नुंगाइबा फोंगदोकपगी थौरम असि लाकदोरिबा सही सिंगददी अगस्त 13 मणिपुर ददी पांगथोकबिगनो नबिरसे मणिपुर की ओइनदी लमदम असिगी मरिबाग निंगबा लोजिंगपा क्याबो मियाम मांगदा थौरी जांदुना हातकिबा ख्वाइदगी अवाबा नुबित अमा ओइरिबने मरम असिना नुबित असिददी हराव नुंगाइबगी थौरम पांगथोकबिगनो हाना सिरगागी प्रेसिडेंट सोमरेंद्रो थोक्सुम न पांगथोखरे काइवीदा लेबा मनासिंगदा ngasi एपुंग तारेरम ताफा मतमदा मालेम पुंबा पाखंग बगी पाफल तोंगबा मालेम पुबा पाखंग बगी पाफल तोंगबा फेराल सिंगतुना हुंबदरा तरुक सुबा मणिपुर इंडिपेंडेंस डे पांगथोखरे काइवीदा लेबा मनासिंगदा ngasi एपुंग तारेरम ताफा मतमदा मालेम पुबा पाखंग बगी पाफल तोंगबा फेराल सिंगतुना हुंबदरा तरुक सुबा मणिपुर इंडिपेंडेंस डे पांगथोखरे ngasi निंगतंबा फंकिबा नुमित की थौरम असिदा सेरगागी प्रेसिडेंट सोमरेंद्रो थोक्सोम हेरिकोन की प्रेसिडेंट लोंगजम रतन कुमार वेस्टदेव की प्रेसिडेंट आरके थरकसना लौसान की प्रेसिडेंट मोतम चुरामनी अमदी इगल की सेक्रेटरी वाहेंगबम लुआंगलेमना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुयागे थौरम अदुदा अथोइबा मिथुंग लोंगजम रतन कुमार हाइकी कुमजाली सिंह चनिपान मरफुट अमथोइगे एंग्लो मणिपुर वार्ड ब्रिटिश मणिपुर लौसिंदुना ब्रिटिश की मखादा लैखे लोइदना कुमजाली सिंह मनिफुग तरेता ब्रिटिश की मकुतगी अमुक मनिंग मखा तंबा फंगिबने अदबगासी असिगुंबा सांगलबा पुवारी असि नाथैरगा मणिपुर बो इंडिया की निंगतंबा लांदा फ्रीडम स्ट्रगल द यारोकपा लेबाक अमगुम एसिनबा मदे एखोगी इरमदम असिपो निंखा तमना बतंगा क्यादा लान थेंगनखिबा अथौबसिंग बा इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल दा सरुग्याबु ओइना उहनबा असि सुंथोक तफम थोकते सेरगा की प्रेसिडेंट सोमरेंद्रो थोक्सोम नाइ अखोन कुमजाले सिंग अमगा साहपन निफुगा तरेत की अगस्त तारागा मरी असि मणिपुर इंडिपेंडेंस डे आइना पांगथोक्तुना अखोगी ngasi की मिरोल दा इरमदम असि मनिंग मखा तमना कनागी सु मखा फोंतन लेरमे हाबसि ngasi की मिरोल दा पाक्सन खनन मथौ ताइ इंडिया लेगाकना हुपुत्रा मंगा सुबह इंडिया की इंडिपेंडेंस डे ग मरी लेना हर घर तिरंगा हाइव कैंपेन के मनुंग चन्ना मणिपुर लेगान स्टेट अगस्त 13 15 फाउबा इंडिया की मजु होंगी फिराल मफम कयादा सिंखदा हनुदा थौरम क्या पांगथोकली मतंग असि लेरमदम असिबो ब्रिटिश की मकुतगी निंखा तम लहबकी लानफमदा थवाई थागिबा अथौबा टेकेंद्रजित अमदी थांगल जनरल बो थौरी यानतुना फैदाबुंगदा मियाम मांगदा हातकेबन बेने नमित असि चाही कयादगी अथौबसिंग नमित ओइना स्टेट की थाकदा पांगथोक्तुना लागली अथौबा चाही असिगी ओइनादी इंडिया की नेशनलिज्म सागतपगी पॉलिसी अमना नमित असि स्टेट असिगी गवर्नमेंट की लोइसंग सिंग प्राइवेट स्कूल सिंग दा अमदी गवर्नमेंट स्कूल अमसुंग कॉलेज सिंग दा इंडिया की मसु होंगी फिरान चिंगदनदुना इंडिया ना निंखा तंबा फंगबगी नुवाइबा फोंगतोकबगी थौरम के पांगथोकी मसिमक्ति एखोगी अथौबसिंगबो थौवैदबा अमदी इकाय खुमनदबनी आइना सिरखाना लवे मसिगी मतंग सिरखाना मणिपुर की सीएम अमदी गवर्नर लोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वनासु प्राइम मिनिस्टर अमदी प्रेसिडेंट नबिदसी एग्जाम्पशन तबिनदबा मेमोरेंडम अमा अथौबा मतंदा पिसिनना पथौरंग तौरगनी हाइगे कुमजाली सिंह अमगा चनिपान मरफुद्रा अथोइदा एंग्लो मणिपुर वार्ड मणिपुरना ब्रिटिश की मकोता माइथीखिबा अदुना मणिपुर की नेशनलिज्म खरा मखै कायथकी अदुबा मणिपुर का ब्रिटिश का मतम सांगना मरुमपंग ओइबगी मरी लेनखिबा अमदे गंबर सिंह अमदी नारा सिंह अनिना अचौबा लानफम क्यादा मतेंग पांगखिबा अतुना मणिपुर लेखागा सिदे मखोइने निंगथौ ओइबदा मदिक साहि खनबा सही तारीख खक्तंग हारिबा चोरचान बु कुमजाली सिंह अमगा चनिपान मरफुद्रा मथोइगी लानबनगी कोनिथोइ पानबदा निंगथौ हाफखि अदुगा मपालमदा महिमसिन तमहलबा मतुंगदा कुमजाली सिंह अमगा चापन सोमना तारेता लेबागापगी थबक थौदा पुनमक चोरचानदा सिनखि अदुगा ब्रिटिश क्वीन याथांग मतुंगिना प्रोटेक्टोरेट स्टेट ओइना थमखिबनी मधुगी मतुंगदा कुमजाली सिंह अमगा चापन निफुगा मंगा की यूएन की डिक्लेरेशन की चार्ट दा मालेम की ओइना लोइलम लेगा की चनबी लेबा यारोय आइना लाउथोकपग लोइदना ब्रिटिश की लोइलम मनुंगदा लेरिबा लेबाक सिंह इंडिया अमसुंग पाकिस्तान चाउना निंगथौ पानबा लेबाक यासु मनिंग तंबा लेबाक ओहनखि मधुगी मनुंग चन मणिपुरदसु निंखा तंबा फंखिबने साउथ ईस्ट एशिया दा मसागी कॉन्स्टिट्यूशन सेमदुना मियाम की व्यू ना लेगाक लेबाक अमा
oiripa Manipur su kumjali sing amaga champani fuga mapanda India da namtin tension ke masina maram oraga Manipur gi nationalism ase pungkai kai thagi hingbagi hak pun mangki masina maram oraga community sing barakta hingbagi hak mang tharak pada maram oraga community sing barakta mungnarak ba community manungda individual singki marakta hingbagi lampi thibada asumba tawba ngablaktaba thok tunai koi nationalism ge wakal ase pungmang mang thagi pa yaba akiba lakli maka tarak ba atopa pauda Tidin lambi matam kaktana thingba amadi asi bhaksang laudana ba warem nakre laiki driver ti is behan biki mising mari ena sem ki ba je esin sinduranga se waidam kaitian da wakat mifam amadi public betting pang thola ba matungda agastara ga manga gi ahin oya dagi tidim line matam kaktana thingba amadi asi bhaksang laudaba na singba tongan tongan ba warem sing lauba galoina na Chief Minister da memorandum pitchin kre JCS के कन्वेनर CS अनोबिना थादोरकबा चेरोनाय मियामगी मिफम अदुना लौखिबा वारिप सिंगा दुदि DIC बोहनबी की अननेशनल डेटा सिबो अकन ममोंग द कंडेम तौबगा लोइना मिसिएस द चेनरी ऑफिसर सिंग मदकता मदिक जाबा एक्शन लखोनबा लेंगाक तमतम थाखरबा फावबा थाउसाद लैथोकलिबो असिबो अकन ममोंग द कंडेम तौबा अनिसबो वारिपता मसागी लोइनबिना अरुवा फिबम द हॉस्टल द लेहरबदा सोटी पीदबगी मदकता लोइनबी सिरबा फावबदा सोटी पीदबदा चेनबा ऑफिसर सिंग थबकदगे तानमिन तौगदबनी अहम सब वारिबदा अगस्त तरहगा मरी लेंगाकता पीखिबा मतम यौरो फाव तुमिन लेथोक्तुना लेबगी मयोक्ता लाक्लिबा अगस्त तरहगा मंगा के हिंगडोंग याइतगी तिटम लाइन मतम कतन थिंगबा अमदी असि भागसंग लौदबा हाइना सुयानागे लोइनर हौजिक माफा अनिमा काइनरबा मसा सिंगदा लेंगाकी चानबा थबगमदी कंपनसेशन पीबा हाइना सो वारेमनागे JDU Manipur State Unit की लुसिंगबा सिंग इम्फाल दा हलाग्रे National Democratic Alliance NDA dagi Janata Dal United JDU tokhibaga loinana party secularising ba Nitish Kumar Bihar ki minister oibudagi tokhibana maram oraka politics ta ahomba ke halaglaba yari Manipur ki BJP na lusing balengak ta sakoliba JDU makadana South ki drana tragana sakol aroidra habagi matangda laikhai tanana ba Bihar da satuna party segi high command unaru roba matung lusing ba singa do impal da halagre Manipur da rajniti ki ahomba ke halagba yabagi othok pasu lairagli MLA Taruk Laiva JDU na lengak asida sawalake adumada minister ki fam amada pidhabana sawat khiba adugi kana fam khangda bipam amada lakhibani Independence Day ki tharum loiraba matung JDU Manipur State Unit ki lusing basing na pawgi mifam ama pangthok tana Manipur lengak ta sawat khigran atragan sawat aroidra haibadu pangdokani hana pawgi likhul asina phangdorakle madugi nabak JDU ki central leaders sing unadaba Manipur ki MLA Taruk mak Bihar da satuna wata na khibani Central leaders in the Kari Arapagi having a matang that the party secularising Pasina Fontogo Avayaki de Adamoidamak Namini Asidus Hoyna Kari Perip Logati Habido Miam Kang the Fondokani Hairi. Chingnaninga Weber Musing Tongtuna Lagwa Garda Nongmai Kakre. Asam Manung Chanpa Tensukiada Independence Day Tauranki Monk when the police the Lokotpa section Taurangi Sarukam Boina. Asada Woxing check Totun later the Yamna Chingnaninga Weber among the Torakiva. Karama Kamna Bahar with the Kamlamdana Tokibati car at the police Nanaway Caps and Grahari. Reporting Matumina police person singna Hanakum checked out the lighting the Karadu Torokibane. Karadu Kamna Bahar with the Kamlamdana Mafum to Nantok to the Chain Kinapahorake. Carbanung the Laho was in Tonglamba Yai, Singapore police Napokana Tana Duna Kamna Bahake. Maduna Yadabaki police Nakar to the Namay Caps and Key, Adawami Sin Bagi Kudong Saba Lora Karadu. Mapamatu Nantok to the Chain Kibani, other reports in Haire. Manipur ki mi lakh mari mangarom de ningkha tamdana lairi sibizana Indiana ningkha tamba sahi humpudra manga surak labasu Manipur ki mi lakh mari mangarom de ningkha tamdana lairi ana sibizana Manipur Unit ki Vice President Morang Tem Tiken dressing na fangdokre Ngasiba warada laiva sibizana Manipur Unit ki office na bawmi singa unavada M Tiken ran haike Indiana ningkha tamba sahi humpudra manga surak bagi palan pangthok nari India na ningkha tamba sahi umpatra mga surak labaso Manipur ki mi lakh mari mga romde ningkha tamdan lairi aina lairi kaksinga mari thawat district laiwa Assembly constituency nifanda MP election da bo thadabadi yaba lepadi yadabagi maung da lairi Sengmai ki phumlok da schedule caste ki reserve seat da san ki wada maramna kaksinga mari thawal assembly ki constituency nifanda bo di thadabagi yaba lepadi yadabagi khudong chaba ado mayung na le Maramadana government asina Rajniti Bandiwala oitu lairiba si kohan biyo. Iba ifuna tamlamba iramdam gingam kay as square kilometer. Lesing kun ganito ka sahung kun katariani Manipur asida tongan ba kanglup kontra ka mga lay ay nalawi.
Community asigi marakta maranai khaki khanba kanglup kharana tokhai tana na basina bagi thong sinbagi maung asi party asina condemn tawi. Community singa asigi marakta gi tongan taning bakanglup singna National Highways and Economic Blockade 2000 na hingminari ba community singi pugli that bagi thong chadhari hengat ki bopose gi mamal amuk hantarak tabana lair pamisam singda asoba sai theng piri. Lagadoriba IMC ADC Mikhal Singba local body election da Sivasena Manifu unit kimirep sing thatuk na bagidamak national leader sing dagi apalo hunaba national leader sing urnaru na bagidamak state president M Tombi Mumbai satkre mang halaglaga party se kimirep ki tangdang ba khangbangam lagane party se state president M Tombi housing Maharashtra ki minister Eknath Shinde amadi hana ki minister Uddhav Thackeray na korokpadagi Mumbai da satkre masigi matang da parties ki internal ki oiva symbol ki matang da discussion tawna da bagi damak satki bane loina local bodies in election da mirip thatung na bagi aba loba satki bane state president ne Mumbai dagi halaglaga harba election sing asida mirip sing thadok pana dragana thadok da bagi matang da chap chaba wafum sing chu khang bangam lagane nakala marom da ukhrul gi new to som da yongchak ta tin landa ba haurakle Ukhrul district ki new to som da hauriba jongchak pambi sing da tin ta tun mapan da amagata thokle haipa pau mafan da amagata thokle haipa pau ta badagi horticulture and soil conservation ki assistant director K Devadatta Sharma du sing ba official sina akteng na satune yang sin ki bagaloina na mathau da bida langthak sing kap thok pa hokre mafam atu satuna akteng na yang siluba assistant director K Devadatta Sharma hai New to som asi yum chamri tapa aduga jongchak thaba number waiba sinpham amuk waina waiba khulne kulasida horiba jongchak pambi singda tin makhal amata duna pambi kaya amagata thokhale aba pau ama hek phangbaga Ogongi district horticulture officer na luching tim amatha duna khul asida thokliba kodong thiba adugi chapchaba pau ama hana lauke bawa du lauraba mutung da ngasi mahana luching department ki expert sing jawba tim ama khul asta chatuna yangsin ki bani Manhai new to som kulda hauriba yongchak sing asida tariba tinasi pirikaima spices semi lufor makhal amani aba khangbangamle tinasi na mamang de senapati district ki wilong tu su thengna tu pambi kaya amaka da thokan ki balai ngasi ge khongsat adu ki sarukam oina kul asiki headman amasung chairman ki khudang da battery na chalaiba sprayer pump tin hidak sing chu khusina bagaloina Kaya jamba chang di hidak sing batau kramna spare sinaraga kap kadagi habagi matang dasu expert sina farmer sing da dak pitam beki Kullasigi atopa mafam sing da harba jongchak da tin taba lairabadi department da pau PBU atopa district sing da horiba jongchak amasong horticulture ki crop sing da tin taba thengnarabasu department da pau PBU department ki bekedi khudak da control tawna da pathau thawrang sing paikat kani aina deba da darchan mana phangdokle New to som ki village chairman Grace M Basum Hai New to som asi border da leipa masong yongchak thaba number oiba sinpham oiba kul amane yuma mana jongchak pambi chamadagi hena thaba fopo yauri season amada kulla sina jongchak khakta dlopa koti ani ki matanda tan bangamle mamang jai dagi horaga kul asida horiba jongchak pambi singi mana chathok patin amata badagi pambi kaya maru ko piyauki mana yaudabana baram oraga maiyan bangam tana bapal singa du kian ke Adak tin dariba asina jongchak pambi singa sidap mahiyan bangam kadra aiba si singni ningai oire. Humpudara darak suba Naga Independence Day Naga Federal amasong Constitution Sovereignty ki sarugamani moiva. Naga Federal amasong Constitution asi recognize sovereignty amasong unique history ki sena khaina ba yadraba sarugamani ana NSN GVRN ki ato kiloncher TS moiba na humpudara darak suba Naga Independence Day celebration ki thoram da phangdokre aire. NSN GVRN ki Ministry of Information and Publicity ki Cherola Manhai. Moibana Fongdo ki bada English singani kunithoi ki me kontra kamathoi da pangtho ki pa Emergency National Assembly si Naga political movement ki puari da maroi ba tharoma mane. NSN Naga ki unique history amasung Naga national principle Madam Zubadanga kani haiba firip ekona Naga miyam ki mangda mukana sinan ki Naga Federal amasung Constitution sena khaina ba yaba masa kamani haiba si India ki losing bas na wakal tarakan haiba si ekona thajai Naga political issue asigi peaceful solution ambala kana da Naga sing na sahi kon mga ceasefire chatharagli Englishing ani taraga mga ki agas ahum da puari werba framework agreement sign tawkraba matong sahi dari chumna ekona khangba kana ngairaga lakle punamana ikai khumna bi yaba punmak saruk yaga da masong
naga amadi India government ani na yagadaba makal gi solution ama lakna bai koina hona ba yaba pumba hona duna lagle adu bahawjikti asuma khong thang lakpa masung naga singda peki bathajaba adu ngak basi India government ki khuda leire moibana makatan hai tung koiba economic development ama yaudana political movement haibasi yaudaba political movement haibasi hawjikti matangba chuna daba policy ware Nagalim dam hausagi ina kulaba pokai sing amasong human resource marang kain lerambasi akweki laibak phaba mani naga sing chakhu chanaba physical mental amasong spiritual gi potentiality sing laijai laibak pun amang political economy military amasong education gi lamda maromdom dipsaba ngambage spread adu lairaba matam khakta da manglomda sangthen bangame mapanggal kan balibak amasim na mapanggal kan ba sanmenon gi phibam amal hen basi aikogi thaudang ni maramasina aikogi national economy ase phagat na bai khoina tawbajaba thabak pumba paikana na ba ikoina sem sa don laigada bani airi Independence Day gamari leina medal law thorokpada Manipur dagi tara yawrakle sahi asigi oina Independence Day thorong gamari leina India government medal law thorokpada Manipur police ki person mafal aduga CRPF da officer ama yawrakle sahi asigi oina punna gallantry medal sahuni fuga tari law thorokpada Manipur gi oina amata yawrakhide President Medal for Distinguished Service ki punna medal marfuga tare lauthokoda Manipur gi waina taruk suba IRB gi Deputy Commandant Aribam Basanta Sarma yawraki President Medal for Meritorious Service ki punna medal satuni fugani pan lauthokoda Manipur dagi tare yawraki Manipur dagi yawrakraba sing adudi Kaksing District Police ki Inspector Laisram Khogen Singh Palel Hanba IRB gi Subedar Paukhan Mon Samte CID SB Inspector Kamhai Abui Kabui Impal West District ki SI Tingbaisam Lalit Kumar Hanba IRB ki Subedar Ginkhalan Goite CID SB ki SI Jumnam Prafulo amasung Police Headquarters ki Rifleman Konjangbam Pradap Singh ne Correctional Service Medal for Meritorious Service Manipur Central Jail ki Headquarter Ashok Kumar Tamang Yauri Amarom the Sahiya Sikana Police Medal for Gallantry Lauthorkuda Manipur dagi CRPF the Assistant Commandant Laukrakpam Ibomsa Yauri Sarabagi Pau Amada Mapan Choba Mr. Khamba Inter District Bodybuilding Dinesh Senior Kapitana Women's Bodybuilding ki Solimla Jezona Women's Physique ki title laukre Old Manipur Bodybuilders Association na Bisnupur District Bodybuilders Association ka khusamna don lai kiraba athawasing ki mafum dei kai khumda utpagaloina na Patriots Day kamari laina na moirang ki Aheni hold mapan chuba Mr. Khamba Inter District State Level Bodybuilding Championship pangthokre pangthokiba championship aduda senior man bodybuilding da saru safabani pan na sarugya ki kanglopasigi titles na Bisnupur District L Dinesh na lauke Imphal East District ki Wangkhairakpam Priyawardana anisuba poison lauke Imphal West ki Laisram Neta na ahumsuba poison laupangamke Master Kanglu ki title na Imphal West ki thoksom boboi na lauke anisuba runners up na Imphal West ki Singkham Lamba na lauke Junior Men's Bodybuilding title na Kaksing District ki KSS Niraj na laupangamke Imphal West District ki Thongnaujam Marco na anisuba poison laupangamke Championship asida Men's Fitness Physique the Sanaroi Kunkatari na Sarugya Kivada Imphal East ki Sanaroi Warsim Jesam na title lauke Imphal West ki Mangal Arambam na anisuba voice lauke Bisnupur District ki Wahingbam Thanil Mitai na ahumsuba voice laupangamke Kaksing District ki Naurim Freddy na marisuba voice lauke Imphal West District ki Laitoncham Gulsan na mga suba voice lauke Kantesadu ki Women's Model Physique the Sanaroi Nifana Sarugya ki Kanglopasi ki title na Ukhrul District ki Solimla Jezona title lauke Imphal West District ki Jenika Naurem na anisuba voice lauke Imphal East District ki Bar Kumari Imphal East District ki R Kumari Nihana amsuba voice laupangamke Ukhrul District ki Kaingkai Loidui amadi Wonjui Loikhu na Rathang Sit na marisuba amadi mga suba voice lauke Women's Bodybuilding Kanglupta Sanaroi anina sarugya ki Kanglupasida Imphal West District ki Safavi I Kabita Chanu na title lauke Imphal East District ki Charisma Jingangbam na anisuba voice laupangamke GST wangkhalakpa na miyam da achauba saitheng piri ke Megasandra Narendra Modi na lusingba BJP lengak asna Goods and Services Tax GST ka hena wangkhalalakpa asina misam miyam da achauba saitheng piri aina MPCC ki President Wangkem AC ki MLA Kaisa Megasandra na phangdokre Ovadara tarok suba Independence Day gamari laina na All India National Congress ANC ki biyang makha India ki mafam punamagta pangthok nariba
Azadi ka Gaurav Jatra ki manung chananga si MPC in sinduna MLA Magasan Raki Thongkal ki Andro AC ki lai manai tulian pawasat ki bab miyam ki khongsat amag bari laina na mang hai Congress Party ki lusing basana India ning tamba fangna na bahona badalaw ki batawdang amadi ning tamba pura ki bagi sauk thok sa bakya adu ning singduna umbotara tarok so ban Independence Day ki mang on da khongsat si sat ki bane UP de hilu pada si ki ba mi tara sore UP ki Fatehpur district da namit humne ki mamangda hila kwada yaw ki ba mi tara ga tarik ki manungda ngarang tarik ki haksang lokale ana police na phangdokre ngarang haksang chingasi thara ka hauji phobda hauki ba sogol snabita banta district ki samgura khungkhang da thoki ba laibak thiba thawdoga du da laiki daba mi ki masing tara sore nakalamarwam da sahi nauribi nupi masa molest tawna da bahotaram ba private tutor ma phare masagi class 4 khaktamak tamlibi sahi nauribi mairoi nupi masa ama molest tawna da bahotaram ba private tutor ama Guwahati police na phare aire hemasi kamari leina Guwahati police na phangdoki bada Paraba mi edogi maming manit lul hak sahi yangkai surabam hak may magai fandana rupi angak lairaba miwaya mane Guwahati gi Kathabari area da leba private school amada oza oina thabak tawba ga loinana thabak tawraga leba miwani masagi sahi tararom tamak suribi mairoi nupi masa asigi home tutor oina mag leibani atuba nupi masa asigi imung manung gi miwising leitabagi kudong saba laudaga ngarang bhang na nupi masa asibok molest tawna da honaram ki bane mairoi nupi masa asinam haki imung manung ki miwising halaklaba matung mama da pawo sitam ki pawo do khudakta mama na mafada tamki tawdoga sigi matanda egois oiriba private tutor asina bigdem gi mama fada lale aizaki baga loidena ngakfina na bhaizaki ado maki ka hen ba thawung adu da pen da badaki hiramasi ga mari ena na victim asigi apokwa Garzuk police station da victim asigi apokpana Garzuk police station da complaint ama tawrakraba matong police na case ama lokotuna private tutor asi phaki bani magi matakta police na tongan ba IVC gi section sing charge tawkre aire aroi content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri punama padaga sari channel asina tom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloina like and share tawu sukawi kanupna mapo amakhana thaga sari